tucokerane ndi kundi kimwe kia raithi kuma ntere ciembe ni gicumiretie na kurana na kamiti ire thuri ya kuolelia mantu ingi wa mbobo ng'ombe ntere u bakiwa batiumienda bakere bowete kamiti ibekirio kioro na kuwa ni baewe kanya baithurira antu bara bakwenda hapo bari bongwa. Nicholas Chabari aina ntetoi ati tukoreana na kithurano kiuburu na kinya maandamano no twandamano no twatu tutena muntu okuthika uyo tuthike onge ahoke tuthike gitumi kia giutuma akuru baba kuga ni arithi bakauma bantere ino chegembe no thibaregana na atongere babareketie na kuthurwo agutongeria arithi ni ati bwambere igitera kithurano giki arithi ibaingi bauma barare Rwanda bathingatene na ndithira chijirwe na bomaire kuri na umiru batiri kuthrobo kiruthika igita arira ndithia ciarikia na kuijwa na aria chanjire guchokwa na muno nkuru kigita aria gukuthuranwa ni akuru banjuri ncheke batongoragiire kithurano giki nuntu ibo bakomenya abaraba batiri kuthrobo itongeria na guteonekana akuru babu igita aria kithurano giki tuyacaci weso wao tukerwa ng'ombe na jore antu na bore ibarari mujagora nambi kwa ng'ombe mutuati twaboria kwa ng'ombe mutuati arithi ba ng'ombe beri na bange bakithakene na sharia yetu itetegera cheburego bu tutia kwe ng'ombe tukwingila kithakene twitoca kurana tauni twitangana thene ng'ombe ng'ombe ni anto batu ojiara ng'ombe maana yana chietete ng'ombe ile kuthurirwa munene no mbere kumenya kethera no ciocoka mia tiyari thai ro kuona mucemanio kuma ayo aita mutuati rira kurari na moyo ng'ombe na rira ng'ombe irario anto baratirima nake ng'ombe bakarara kunyweria bakarara kula nthenge bakarara ndewe ng'ombe bararete kubanga manto ya ng'ombe na baicha kurana tuthiatete ng'ombe twetha mburu kithurano gwatuika kithurano gikuya gubwithwa mutuati kietwa antu mikora ite ng'ombe baciethia ne ng'ombe muntu uyu gwirwa na thurirwe itukuruthiria kinya akuru banjuri kethe muntu arumia na lana na roma mbere ya antu muntu uyu narumi bekiri githirine no ntubande wa yembe ritwire gekirwo githirine bacoka bamurekera kwa ng'ombe batu cia turia tacaria njuri nceke kana embe omwiru nontu bwantu gwitwa kurana embe njori twaye akuru banjori twetwa kurana na tabo kurana bwengwa na batu ene ng'ombe tukuminya na twakurana ira na ng'ombe ile twasemanio na ng'ombe ile twakurana nao wa mbere ng'ombe cia tuciatira kwina gimiru njori ya na tukabwithia nikabacoka no twabwithia gimiru kira boya lani ya cionthe betacio iwo ngori antu bara kurana ni kuri nogo ngoro kiba na kiriro kiri thirikari ne thinambe na kubatethere kuthingatana na ndithira chijirwe no nto mwanka thaino iraire kitino chokwa ni nkai kinya ruto atuthigeri to mwete kura mero ito twaringete kura namba 4 atuthigerie onto ng'ombe ciato ciaitana ina antu batukuminya na thirikari ne gonyiba bana ng'ombe na ate muntu amba wetwa ng'ombe no rwete muntu yacokia na akiri wa thirikari acio uyu mwethi twiromba githore kindike batuthigerie na ruto president kiriro gieto kia ng'ombe ciato tumbe guthiatura ng'ombe ciato no ntuthamburwe nacio na niko minyekana ng'ombe ciato ituthiatirwe ripoti yetu kwa ne kinyele kinya mangabana ma MCA na kinya ma seneta bonde batuiberuo tukuye na bakithura kindiki no nto batu twaitie otherwise ketho tukwona tutethia itario nthe twangai kasasi meri ile tukawekera percent ya ng'ombe ira ciombera coka 70 thirike ng'ombe maana yana na kento une percent ye nunu muno ni anjabo ngasikitika ni thirikari yere ikwirwa ri thirikari rira thirikari gomba karia mbete ciekairwo kiondwane kana njobi yenje linthe thirikari gomba kurita ate ng'ombe ikaura ni rwanjao na mwanka na ruobwo nene ng'ombe bakathiata bacindwa nguvu bakwa na njabo thirikari mwanka thai no kayeleletie ng'ombe u nengwete ng'ombe u teraita Sudani kacieta Somalia nire Kenya weye kumantere chaka mwelina gebe north Petan Class Chabari.